Wasani bantining senomor 2 ghaslu jami'il wajhi panika masuk sakapina muah. Wahadduhu bantining batasya wajhi tulan ara-ara lancang ama panika pereng baina mana biti sya'ri ra'si galiban panika pereng yantarana kenangan tombuna sya'ri ra'si o buncatak galiban edilm kaprana. Wa akhiril lahyaini ban akhira lahyaini tulang rahang dua tulang rahang ini lahyaini lahyah ini dibaca fathah, kalau lihyah jenggu lihyatun. Wa huma bantining kaduana al-almani paneka tolang dua alladzani kang kaduana yang butuh alladzani se pada yang butuh setombu alaihima atas keduana ya alladzani al-asnanu supla pana banyak kikih asupla sebaba ya jetami'u muqaddimuhuma ya jetami'u se akompol muqaddimuhuma panapa bunadaan kaduana fi dzaqani dalam cangkem wa muakhiruhuma ban bun akhira kaduana fil uduna ini dalam kopeng dua. Wa hadduhu bantining batasya wajhu batasya wajhi kala muah irdan ara-ara lebar ma panika bareng bainal uduna ini antarana kopeng dua. Wa idza kana al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajib isalul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Wa idza kana banalakana bada al-wajhi panika atas muah apa di atas di muka itu ada apa sya'run khafifun panapa buluh saya tepes au kathifun atau saya tebel wajib maka wajib isalul ma'i panapa madapa aing ilaihi dakah ia sya'run khafif au kathif. Jadi harus kena air juga ma'al basyarati asratana qala allati kang tahtahu sebabana ya sya'run khafif au kathif itu. Wa amma lihiyatur rajulil kathifatu ini lihiyah ban anapon tining jangguun reng lake al kathifatu setebel bi alam yaral mukhatabu kalaban kuta ningali al mukhatabu pasara mukhatab orang sapentain lawan bicara basyarataha da qalain ya lihiyah min khilaliha dari la'la'nah ya lihya fayakfi ghaslu dhahiriha fayakfi maka cukup ghaslu dhahiriha panapa masoih hirdahirah ya lihya bi khilafil khafifati kalaban apidai setepes wahia bantining ya al khafifah ma panika pereng ya rol mukhatabu seningali al mukhatabu pasera mukhatab basyarataha dak kakolen ya khafifah atau ma fayajibu maka wajib isalul ma'i panapa madapa aing li basyaratiha ikandi kolen fayajibu maka wajib isalul ma'i panapa madapa aing li basyaratiha da qalain ya khafifah. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa ban kalaban apitain jangguun reng bini wa khunsa ban reng bentu fayajibu maka wajib isalul ma'i panapa madapa aing li basyaratiha ikandi ada qalain kaduana walau kathufa ban sanajan kantil atau tebel panapa kaduana
Wala budda ban masteh ma'agas lil wajhi asartana masuen mua min ghasli juz'im minar ra'si dari masue setong juz minar ra'si dari catak warraqabati ban leer. Warraqabati ban leer wa ma ban perang tahta dzakoni sebabana cangkem. Wasalitsu ban tining nomor telok ghaslul yadaini paneka masue tanang dua ilal mirfaqaini sampai cengkol dua. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Fa illam yakun maka lamun tak bedah pas lahu paneka ikan di ia orang mirfaqani panapa dua cengkol dapat loros utubira maka tong bitong qadruhuma panapa perkiraanna mirfaqani. Wa yajibu maka dikira-kira nanti yang mana biasanya orang itu ada sikunya itu. Kira-kira tibi baloros ini langsung ke peun. Kalau memang tidak ada siku. Wa yajibu ghaslu ma al yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafirah. Wa yajibu ban wajib ghaslu ma panapa masue perang al yadaini atas tanang dua min sya'rin dari buluh wa sil'atin ban sil'ah bila binta king wa usbu'in zaidatin ban banyak-banyak kerikik saya lebih saya tambah wa dhafira ban banyak-banyak kokoh. Wa yajibu ban wajib izalatu ma tahtaha ban wajib izalatu ma pana pangilangaki perang tahtaha sebabana ya adhafira min wasakhin dari kotoran yamna usahanya ke panapa ya wasakh usulal ma'i dak ka da panai.